Masumanda apa tamai kita melo malangi kita tikinduru na baka binibina kavali wiki mnyena nomni singa tambu nakanya kwa na wali uturanga na nomni viva rotaki ana via sana kedi ni tumbula rani kita marro itu mi kita ya tabata mendona singa tambu nakango na wali uturanga na nomni loloma lebu na wali na nomni kawai kena nomni vi marroi turanga verna mbulumbulu wesi binilinga muni singa tambu ni kwa singa tambu rigi taki singa tambu maru taki ni to klo ni kita me sota na mbulu vinaka na wali uturanga nito pakambuta nito klo uturanga na nito matu wali rasang nito korango uturanga na maru tatal tinga na muni singa tambu nakango uturanga nito klo kito kere ana loma wata na kabni ko muni wosa vikito kako bondo ni ronga ndomo wata mata mena ronga tunga toronga na ndomo lilai meloma langi menyalungi tambu sara ana ndalingi kito ba ndundua ana singa tambu ni kuwa mena tumbiri kito ka bakarote kito ni to kolo ana bingo no satu mai mate kito ni sama ka toranga na ni to mbula ba ndundua toranga na nomni wosa mena rawi kemni ni to kolo muni ba tiko na nomni wala kwanga ni atara akito undua wata ka kere bikem ni turanga ni bi baru tegi bikito na wali turanga nomni saranga dana ni to masu o ba masu kere na buku kito ke sara turanga muni na bosota ni to molmolum ke danga ke ba kain dona kango turanga na ba ta wata turanga na ni to kile kemni sena ba ya waki kito me bikem ni to turanga ni to kolo kito kere muni kito na bosoti muni sil sabi kito na nomni ratalei muni na ba ta uda bikito na uda ni to kolo merabi kita begitu sama-sama tu do kana mata uni yani baka tahu tu sini onongo na wali bunum ni ronga masu turanga na wali bunum dela na mai kaliwari turanga rata lia turanga ni nunru begitu tu nga kita masu yang talna ya na dai cisu na itu soro yang itu bang bulan dinan dondonga amen ena tigibu tagiba ena taro nanto buli na singa tambu na ko ay wilu wala sing tambu na ko ay tigibu tigi na taro abuna kata mitum bito kata mena nanto na no birna ka to na nrinta ka pati ko na papalolo ya na mata kan singa tambu na ko ay tigibu tigo na madhi na kana wasiru sang ul kalima madhi na kana wasiru sang kalima abuna kata mona tigibu taro ni kina vida wala nga na taro lela kasar ni simber ni to mal tigo nanto wuli ni setuna ni bakata kambeka na Islam in Bible prophecy ya na singa tambu na ni ko ay madhi na kana wasiru sum kalima madhi na kana wasiru sum kalima e tolu wala tingana kana wimak bimbi ena rile butalembe ka kento sanan dui buli de tiko ye tolu mandanga na primary wimak ni madhi na kana wasitin kalima obule kata mundo tukuno mandanga mibiau na daba na tolu na primary wimak ko tiko ngo ena madhi na kana wasiru sum kalima kebka induar ni kamanda mana kana matai Wikim do na lini sang sangulu tu mata bubale na tigun sing tam na mata sing tam nani kwa na dava na tolu na primary max o klan sana tigun nom do study na nom do wili kutina basni kalo sana lebu tal na wi max do sana badru miloma ye tolu mandanga na primary max e tigun basa batu tu batango ni madio ni kana wasiru sabul kalima ko bini kata moto address ta wala ngapato tolo na mata sing tam na kango mai ka to sana ngai build up mai ka metulung geri na role ni Islam and Bible prophecy tolu kenin do ni tukul mana matai webe terni boso medaki tering time na valebu awle tuni tukana tering time na kena mataya do tale kena karua midnight naka na midnight cry bat kena daba shadow may natolo na primary way max ngo to sanggay generate tamikina na line norto na millerite yongo ndo na kakenda sando buli tik may baka wasama au binakata mo tarong atiko ni na matakin sing tabul na ni kuai may natolo na way max ngo generate kina se turni place ta ko kento na line norto na daba norto na millerite kaya baka ni tukun may biau na way max na norto line na millerite ko vai dorikina na tolu na primary way max ko tikungo na madhi na kana wasiru sum kalima matai 1798 siang beka
1840. 1840 siang talang banga April apa? April 19 Kaya kaya tiko na namun raw nrobe sa potang na namun rusa intaro na ruan rusa dabu tau cuma akhirnya nin rusa potang may na dabu na samtin dengan saltan bangan ibi babuli talwa indua. Okay, nanti ibu ni tuk ni apa? Mata ni ngelosi, minah walebu mau tinggal bidu dia sama kawal na tuk ni mata ni apa? Anglosi, donu minah kaya. Yo, apa kasama ni tugu-tugu ni English le vida le tolu kem ka to bitang na konteks ni tugu-tugu ni English le tolu tore ni bitangori me keno maxe ngo ni to bitang la ena primary we max ni Matthew daba Matthew 25 ena buna tugun miki na so intarango April 19 amba kita ba ko zabuto mena suntara tin kawalu daba tin kawalu basanga bul kaba kay daba na karua ni ngauna ena koy bindo ni kina karua ni wima kena madhi rusum kalima Augustita na kina wasi ena ngona daba binaka balebu Augustita ena katin kalimu ni singa yana daba ya yana midnight cry okay na daba na kini katolu Benak balik bu, pamut sangai tahun 2 pertama Oktober apa? Oktober 22, na song ni dona apa? Song ni dona katumba. Ngo ni tu sapa kabiwe kanitaka, nor tu lain na apa? Na Miller right, wat kina apa? Kina Matthew 25. Ni tu sapa kabiwe kanitaka na Miller right kina Matthew 25. Ngo na non tu suni apa? Ngo na rai ni non tu model. Ko tunruin ta tongo yo bilang kata mo tu kutu sumbesara ena nortula in donan rau wasanga bul kavano ndolo ranin dua ndena sang sarmbe kan matata na lain ngo ranin dua tigu na mantanga mai na matai ni wemak ena nortula ini nandonan rau wasanga bul kavano ndolo na iteki bunyi lotin kavitu na yezava ni lotin kavitu naga sabar teki chimia na runundol kandua kona kena lutu na daba twin tower ena 911 wakatoka ichoko eme daba tearing time tu satu rai kembali saat itu talenggo matanda to we ruatal na daba ruatal na we mak kaya kature itu mandanga na general view konda kila itu na lotunika bitu sombe ka sing nikla bo chau wali chotale nangono da ba ulandi sarna keni tintini keni oti nangono da wasa songo kina katubuni loma kay bina walebu majority bi kan na lotunika bitu le subak roma inda sakilati ni Sunday lo sadaba sa songo kina katubuni loma me inline watu tiko kena bosa pakai tutu wata ko tiko na madhi ni kena wase ruasanga bulka 5 kembali to lestal memori endona ngona na baka tokai tiko medaba midnight cry ko karbe kina sale suma iko na tangani sangi daba tangani sangi bakawati the bridegroom cometh on bitoma digendo dona daba on bitoma digendo dona question mark okay ngona kai bina kato bina kabali lebu nanam do suintaro bina kabali lebu na kena buli tiko bati tombu na bosa batu tu bata tiko na madi ni kena wasi rusun kelima to sakila na bosa batu tu bata ako na bakata kilamo ko na kalaba na kabu ni nona matintu na kalu kembali to rida na ruana ngonongo ngona sati buto yo butik saraki na nona na kalu nona matin tu na kalau ko tu na kalau au na to ya buta na gumaten tu ena tanya la kana wase ruwa na tigine basa fulka ba o ko ena sanga tele bakan doni ngi bakaru ko na sanga tele bakan doni ngi bakaru sai to re tingo na kana to ya butigine matin tu ko na sanga ngi bakaru sai 5 sanga bule zuru to samba tigu talang ngondo ngone nan daku ni daba runundul kan dua 911
veira era understand taka, veira era design taka na tuku ni alo tambu vei ko patikiau ena buku ni rara mani ronondol kandua ndo ana kalo esa andingi tegi ko patikiau mendur lewen no matintu ko na senga panduni taba senga panduni barusai yo ndingi kena batulawa enomu edaba enonongu ke kantor belewen no matintu se sengai ya katuba minda kata usapan dinin taka ni nararamang go may nalong kita musar meloma lang isara ni betumberi tigo bigo pat keo ni kuwa ko sang itig bumi tandalo may nabi rarama kedi teleso sangan baka ni tigo bumi ke dombe ka nangono sa imuri ya ko sa tigo tandalo may nabi rarama kedi teleso may sabakan duriki na nono naval na kalo kate ngo bata dasara na yalalo ko tumborota may binaruna lain himuri kintori ni bital ngai kenal laini cisu laini mosese ibi rumah tangan ayah lalu muri sara mil right don roba sebul kapanun dulu ko inline se parallel wat gina Matthew 25 wono ko sanang gitig bumikin non tubul ni Islam itu sambi ta tawango to rede sara manda bina bono to yo butig mikin na matin tunggo baka musliman to na to no wili bola tambu junga ena sing tambu nang ni kwa Numi bola tambu. Lako na bola ni bakit tibu. Kaya kaya guna bin kata mono wili kana kenan talnoa mabaka tutuba tataka na bola wasi ni bola tuna wili kango bin ali profsai e ko lako bin Patriots and Prophets PP Roni pe pandonan rau wasang vulka ono na ulu tanga chikia the test tignin dona malini bosika na test ke kan dor ni linga totol kina merdo lawan namai na ulu tanga apa ya na udah ketemu musit sekarang bikin tuh Ini kita tolkin the test of faith yana ultanga ko itigo bina Patriots and Prophets na ultanga the test of faith na bono besumiki na kaya bola kina na ali profesai me bela tana bi talan no to na biru to no bital no kinango yo ena bola tambu ena bola ni bakati kibuni kina wasi vida to sa tabutochi sibera bakati kibu ena kena wasi tin kabitu tin kawano bakati kibu kena wasi tin kawano wasi tin kalima mau tolong tasar batata wasi tin kalima ngona biela la cita kamna kalu bat kidi bat kia parama nada mana biela cita kamna kalu bat kia parama bye bilang balik bu enan dua nanu apa en dua lubem tangane mai bu lubem tangan ngona apa en lebu kina no mukao me bakana nak ba lebu kina kalo sa tigo mayoro indo ngona sanga tingani mbuga tedi sera wasitin kawono sana numu saro sera imeda ba misana sulia via parama na nona concubine sena nona maramada kadaka menandua kina lubiana wasibida wasitin kawono. Oke, wili kemana wasitin kawono ne tigine ndua rua tolu nak balik bu tigine rua malaki dia do dimanda kena no kuvanda dia una vaka kawa bua asa vaka rong vitera iko ya para benar balik bu kan dona bos mbimbi ke bakatuna wili kena baritani andona bos mbimbi bante bina tigine rua kabango and Sarai said unto Abraham me baka ngana tigine wal tabunga sa wili go chimia behold now the Lord hath apa
restrain me from bearing. Dona kai ba dori ke na kalu eda ba. Taroba restrain ta gidei. Sera me da ba. Me ba luben. Kemal na kalu da kaptu ke kwanda na boso kwanda restrain kwa taroba me ba ka sauli tu mana ke na biti. Wawa manda. Kebaka gona wili kana na elu profesai me ba ka na quotation ko sambi to dengo gona wili ka na kalu na kita kwa ya mendo na delay. Ndona wawa meado. Akamo tini pisai ndona tering. Ndona tering. Na tini pisai. Abanta sama tini pisai na bosongo. Na bal ni bosongo na teri. Wawa. Ndona ngona sole bakayara take restrain take mi se koma din sa ba. Mi se koma din sa bulbin. Sa ya do bira una non ro sabi na kataro mo sa vayado rangaro bakatamata. No daba. Bos nialal na daba. No bos nialal na kalu. Ya na buna satu kuni kino serai I parama. Oi como no sana biutin kidei. Ke kai. I como no biutin ke kai. Bat ki ka bina balebu daba tu kuno aparama. Wandonia sesiang. Wandonia tu aparama. Eno no mu bol tambu manda tara to manda na wasingo didi manda patu tolle volikal dia. Wali kalitia na kina wasiba tinero sumu karua kalitia na kina wasiba na tinero sumu karua uli mana mikina babiti rua tolu Tapalai sale rua na luvena injuana panda atina na kantua na marama. Rosul katolu. Ye pokoe na luveni panda sa sibu bakatamata. Ye pokoe sa luveni marama. Sa sibu ena bosni ala ya. Na levu. For it is written that Abraham had 2 sons, the one by a bond maid and the other by a free woman. But he who was the born woman was born after the daba. Yana punto vya kutata kimai. Okoya mbombula was born after the daba. Flesh. Kimbale na ngangan ridangani daba. Niyango. Ko sudu mikina ko embo, ko basudu kina ko mbombula. Me bakatura tintin wal kamuri. Namungo nang wili kana was to ka. Lo stali muri. Kreme na wili kamanta mana tikina va ena kina ba Britania. Pakati buni kana wasitin ka wono na tikine va. Rua tolu. Mina valebu, saya do sarao no ega me daba kwa. Eka me daba. Me ba lubeni. Me ba lubeni. Do kena na lubiana. To klana kena italno sandona kanu na satibu me daba kwa. Sangin bakan to kai kwa baka satibu me baka rawati kidei. Me satibu me baka rawati kiserai. Kena italno ya. Itu na sanga ningwali kina. Tulande sara ena tikina etin karua. Tingkan dua kena tingkan karua. Karena ni wili kemana kena bakabiti tingkan dua rua tolu. Kata na kwa kwa na lo sichoba mbeda kwa sabukete kwa na bakutuna tanga hizo na mwantangani. Ye kwa na bakaza kwa manda kwa itimedi. Takilana numro rao kwa sichoba. Ye ena tamata kila kwa alingana ena via bakataza na tamata kevenga. Inalinga tamata kevenga ena via bakataza ni kwa. Ye ena tiku kwa ena matanda na bakana kevenga. Na walebu. Wakati bune kena wasitin kawono ena tikina tinkan dua kena tikina tin karua. Tuni bango nina turango dei. Nina ngonengo sena pipingo isimeli okoya sudu mo okoya ena ngona daba. Ena ngona ataroba tukina nakalo me baka sudu dei. Serai. Kembali ena ngona daba ya.
and a tearing time. And angona nakita kina kalau me wawa manda misa kakuni ba sudo serai. A sudo mikina na ngone ngodi. Sudo mikina ngone ngoi simeli. Osana tubeli fil tang mata na baka samongo beno non tulo ini serango. Kembali and a tearing time to sara chingo ni 9/11 yana ta ba bikin tu. Na tearing time nangona sa sudo kina dei. Birth. Sudu baka sudu kino eka sa sudu kino dei sa sudu kino Ismail and a tearing time and ngone ni wawa and dol meruwa wana beauty ni ngoro sa laka nga bakataba bakatamata non rutu bakatamata sudu kino dei sudu kino Ismail okay tore de kini talo Ismail ngo ngetu mo ngona kini talo Ismail nyoko ndon tamata taba kwa ndon tamata kila kaba ngona kina ba Britania and he will be a wild man his hand will be against every man tamata kila sara kwa ya o kwa na chandra meda na daba tamata kedenga erke dengan tamata kedenga erna na daba erna biya bakada dani kwa ya Kejurmango, and he shall dwell in the presence of all his brethren. Kembali ko na tu ke tungai na biba no ke. Ngo na kaya kilai na membla na kawan godi. Na kaw Ismail. Na kaw Ismail na tu ke tungai na biba no. Yo, o ko ya indona tamata ba ko ya? Ndona tamata kila. Au sambil tiga, kau andon tamata kila. Oh, era que na brother na toka ni que na biada boera. They will be against him. Yo kau tanga will be against apa? Kau tanga will be against them. Okay, pambut ni tu sapa mulet tu meba malu na bakasamongo. Kaya kan tu beka tametarong na taro mai. Okay, tu sana ada serta lain. Tulah aku tali tulah teman-teman tu tolo iliu. Bakit ibu canga gore kena wasiru sabul kalima. Simber ni tulang sarana wasiru sabul kalima. Nanduma kamu tulang di mandanga. Wasiru sabul kandua. Wasiru sabul kandua. Bakit ibu nak kena wasiru sabul kandua. Tono wilika kira mina wilika mana kena baka biji to manda nanti kena rosa ngabulu ke salorin tin wal tambah nge wilika tala kena Britania rua tolu katiku kena ngone na kalau asatu buku koya katiku main lo menibonua kaya bena tamatan tau wana okay bina vale bu kira ni kena Britania rua tolu in the wilderness and he became Nawalibu acha Hernando daba Hernando wana tunbango sangai tumbu sarna ngono go mendona daba tumbu sarna ngono go nalo manyi bina bono susu ngitu mikina ko ya tunbango metengo ngor sona be tikini bolo tambu bimbi menda daba menda mbito to ngana takuno ndaba kasama mbula tikona drobongo Ismaili tumbu lagi mayo ko ya nalo manyi bikau ya do ko men don tamat duda ba don tamatan do wana sangga si cuma turang go Isake tama Ismaili aparama bosu chau sangga si mon tama aparama na tama Ismaili wate ke Isake sa sudu telnga Isake satu butu bona turang go aparama tulan dana kena wasiru sumu kelima ngo tu virta kalau cuma ibu butu bayi bidana ka merani tu bitara to kan takun non to bananan dua ko sudi bei tumber de me vio kwa na vale bu sambi to teke wilderness ndo talengo ndo tale berkata mitu wili kai wakati ibu ni kena wasi vida wasi resum kelima to wili kamai na tikina au kere mena wili kamai kena ba Britania ba murina kena ba viti na tikina ndua me ada bara tikina lima kere ni wili kamai
tigine 2 wakati urus mo ke 5 2 meda bana tigine 5 na kena ba peritania ba muri mana kena ba biti rua tolu. Then again Abraham took a wife, and her name was Keturah, and she bare him his and Midan, and Midian, and Ishbak, and Shua. And Jokshan begat Sheba, and Didan. And the sons of Didan were Ashurim, and Litushim, and Lumim. And the sons of Midian, Ephah, and Henoch, and Abida, and Elda. All these were the children of Keturah. Can I be lima kena tigine ono, rotolu. Sudah kita bidia ko ya? Tigine ono? Ia bi retuna na watina lala isa sulia so na kali lolo ma ko parama. Isambule tipo katale ira tani. Maybe Isaac na luvena bakaki na Isaac kina bono baka isi. Bina wali. Vira ke na luvena na watina lalai, zabada ka ba parama bira. Soli kanya lolo mabira kaba katale ira be. Gai bakatale ira kina natui zaki. Oh, bola teman-teman cekin rom go. Itu tulu. Kembali. Eastwood. Kembali rabato kay taltungera, the children of the east. Mbelata na bono ngora raba kinoira. Era mbulu kina, na bono kera susuma kina. The east countries, say Eastwood. Dua na quotation, Chunal Prusai, dua na quotation, e boleh mbelata na tamatango Ismaili. Dua na quotation. Manel Prusai. Awu kata mono wili kain. Go ya kuni cuma bini bolango na bola sumucike. EP more da manda. Mudah-mudahan bola tamango. Reni pepa dua saiba paragraph 2. From eternity past. Na bola na from eternity past. Reni pepa dua saiba paragraph 2. Kacu bango na quotation go kera mono wilika ni. Abraham's early teachings had not been without effect upon Ishmael. Kembali vitumbiri sarabimna kaya parama bidei. Ismaili. But the influence of his wives, kembali kaya bawa cele apa kaya? Kembali ele raile ideni. Satu mea ale ni cipita. Influence of his wives resulted in the establishment of idolatry in his family. Matawal ni dei? Matawal le Ismaili. Narangarabi kaluda ba? Matakau. Separated from his father and embittered by the strife and contention of a home destitute of the love and fear of God. Lembata ba Ismaili? Roa bakata lai. Ishmael was driven to choose the wild, marauding life of the desert chief. Kembali ako na desert chief o Ismaili. Unongo sali tumbira reki mekina ko kasali susungi tu kina. Tumongo his hand against every man, and every man's hand against him. Kotik chumibingo bina Genesis 16:12. In his later days. And navingono imuri sala navingono sara imuri and anona bula lagi tulu turango Ismaili tumango he repented and returned to his father's God. Aku angai apa ko angai bebu tu ningele stali bina kaloi tamana. But the stamp of character given to his posterity remained. Kembali na yan rakin imbula na itobo na Ismaili na nambula lagi lamani vika utulang wa siyang niyali may biar na nona apa? Where na kawa. Tu ngabi dei.
tunga beira. The powerful nation descended from him were a turbulent heathen people. Oben kata mo enan duanga na quotation ne kota ki bina tamatangodi Ismaili. Taro. Me baka satu wili kaya me baka tu sarong ada ya. Ni tu no ko angale badi ngo ke baka ngo wili kusum ni kani talno bina volta manda. Angale badi ngo ko ya salim bulu tali bina ni taman. Mana tu no taman. Okay. Ngitul bangko bila besong otol chan bina baksama the powerful nation descend from him. Kembal ndona apa? Ndona matin tu ngai da mebi ko ya. Ngitumbu mebi ko ya. Ndona matin tu ngai tumbu mebi ko ya, ngitul bangko ya. Were a turbulent. Me baka tu sare de chumi balele na mada saoti. Na bosan ko na turbulent abante ki bali bisana bertuni kum ko na laba. Tu na musliman a turbulent nation. Siang awal ngaya heathen people. Tama terasing di bambu tu na apa? Tama terasing di bambu tu na kalau. Ndobin kata metaro na bugin bakasam tu sare tu singo. Okay, tu siapa murid cuma mamalwa. Tolong anda boleh ni emosi. Tu sare tu mai emosi tu salah na boleh ni emosi na kena wasi bitu. Tu sare tu mai ni sudo Ismaili enangon na bato kai ti enangon ni daba. Tering. Ngoni tering time, enangon ni wawa. Sudo kino dei. Sudo kino Ismaili. Itulah kena boleh ni emosi me bandi taka ko na bakasam ngo. Boleh ni dei? Na vale ni emosi. Emosi kena wasi vida? Emosi na kena wasi bitu. To wili ka madana tikina indua. Kira madana kena baka biti mena wili ka mai. Emosi na kena wasi vida? Bitu ena tikina kira me wili ka madana tikina indua. Rua tolu. Iyo. Bilang balik bu. Tu ada mana dia? Okey, kami nak willing kena beritanya. Pama luasara, pamuri taman kena bici. Thus hath the Lord God shewed unto me, and behold, he formed grasshoppers in the beginning of the shooting up of the latter growth. ada mana dia? And behold, he formed grasshoppers in the beginning of the shooting up of the later growth. Kinto tu sabuli do sikinto. Kinto sa understand ta kinto tu nyenggo na itik bunyi daba. Later rain. Wambo tu sa understand ta kintiga. To bayo magi baka tu understand ta ka. Ngo na itik bunyi later rain. Kembal na later rain etigibuti ko enangon ni tering time. Ini tumpi tu sampai bina nontu mak. Nambah kita apa ya? Rondol kan dua. Tuma ko enangon ko sangai tibu na kalau me dapat apa ko ya? Form taka ko na dapat. Form taka ko na grass hoppers. Bital mendeke. Grasshoppers. Dapat nak kena kapa biti, dapat nak biti ni grasshoppers. Wondre. Bito kaman dia. Tarat ko ngana no memo singori to na listal mekina. Landa man dapat tol bina la kaya ni. Tarat ko no memo si marroti ko to na listal mekina. La kaya ni. Kena wasetini. Betul babio akan tang-tangan na vondre. Bina baka sama turut cinggo Baka ni kena wasibita. Tini cage. To wili kena tikina tinka rua kena tikina tinka tolu. Wili kena mai tikina tinka rua tolu.
Kena baka biti rua tolu. Asa kari mosi de kutiowo, mangu doken na lingamu ni donia na vono ko itipita. Nela ko na vone, nela ko na vono ko itipita kakania na doke de ngai vanua. Io na kakene nga sa bokoda na uda de vata. Tinga tolu. Quando doka na nona itito ko mosi te na kaki na vono ko itipita. Asa kuta me na zani na tuga ki kutiowo, ni liwaba na vanua. Ena tinga tozo kwa yake na bogi tozo. Ele está aqui na mataka, sangue ko também na bonda na zanyi, mas na tuida. Na valeu. Vida na katu au bina kata mituri darabi na bakasam go bambo ni to wili ketika tu pamuri tu malu na kake to wili ketiko. Ngo na kabidi ni mate dango. To sati bun ramana mata sautia. Ngo na kawalu ni mate va autaro bikim dono tikun mata sauti. Na kabidi ni kadha. Rendo bibu kinando sing tinggal ka manising kampung ko. May kabida ni kada. Kintu sare bata tingo na mata sauti. O kana kabida ni matida? Kawal ni matida. Kawal ni matida koya? Na nunggu taruh na kabir ni kada. Na kada itu bina bolo apa? Bolo ni bakataki, bolo ni bakataki lah. Kortu satu kata kia. Wow. Tinggal na bolo ni bakataki lah. Sa kawal ni mati dah, gua mau buat numikin tu tali. Video tu kena mati dah, tarai Ijipita bataki Israeli. Kosini. Tolu. Kembali ke bekas tolu nga kembali bidang atari Ijipita. 5. Batni rong oro toto bata. Kembali 5 atari dei. 5 atari Ijipita. Ye ke bekas kalim ninda bui kabida ni kada. Kalim ninda bui kabida ni kada. Okay, bakit lang kinawa siya diwa? Kali meninda bui, mata ini apa? Mata ini kalah. Kembali ke katu bitang lah cuma mati dah mai cipi, dan yuno tarangan itu sanan sendaka. Asa taro, kabir ni mati dah? Kawalu. Dosa kamai kawalu, kabir ni kalah. Mata ini kalah. Mambo itu sangat teratu ya, Okay, benar walu. Toro itu tigo, kaya makasa ko yung mata ini kada, sekali menit apa? Sekali menit bui, ngo sa siya may bidingo. Mata ini apa? Mata ini rin. O di ngo mata ini rin ngo. Kentu kila ngo Muhammad ngo orto na apa? Islamic States. Matin tuwa ka Musliman. Yo, itu semua bina pakai semua. Kita tuan kau nak kawal ini mati dah. Bukan main ada yang mebe. Bina balik butuh baru rumah cinggo east wind. Bukan cuma main ada yang main itu dah kita pakai kota mai. Kota mau kau nak bondre. Sena grasshoppers. Kembali sama tata bikin itu. Ni na iteke bu ni apa? Later growth. Set udah tahu muri. Manting itu kena bosya shooting up. Kembali ngo barta bos cunggo membelatan apa? Belatan udah. Bos cunggo membelatan udah. Kembali na kena iteke bu na kalau bakate ko sa form taka ko na apa? Manting kena bosya na kena babi te kapang go sambulia. Sambulia biaka? Sambulia na kena pertanya kapang go sa form taka ko na apa? Sa form tak kena grasshoppers. So tu sabiwa kan tak ya tu sare dah na tearing time. Sarto unduri mai kin arto na kum gona lava. Islam. Arto na grasshoppers arto na kauni di. Isi arto na kauni simeli. Awa mo tu sama muritim ya. Dua sing seba muriam ya. Dua sing seba muriam ya.
Okay, tutu mana? Sen kita kain dua kata mewah siang dalam sama kira mewah siang mai, kira mewah siang mai. Tulis tadi bina emosi. Bila nak kami tu kakuning wila lah, tu sawili kau cuma bina boleh bola kau yang kena wasi tini. Bina kata matu nana numu tiko. Okay, tu bang kau nak tinggal rua. And it came to pass, ausana wili kena kena peritanya, do wili nduba muri kena biti, emosi kena wasi biti tinggal rua. And it came to pass that when they had made an end of eating the grass of the land, then I said, O Lord God, forgive, I beseech thee, by whom shall Jacob arise, for he is small. Tunggu, ya tu mana ngona, nurtu sapa o tiak kedar tu nada apa? Nurtu sapa kau tiak kedar tu nada do? Sangkai pa mamasuki o dei, sangkai pa mamasuki o dei, emosi. Sara tu kau emosi, nurtu sele apa cungar tu? Orto selililai. For we are apa? For he is small. Na kau ice kope, oko sel apa ngakwa? Selilili ngakwa. Yo, omen kata melus tali bina mateni point. Omen kata meturi da bata. Na da kabar na bondringo. Na da kabar ko kora na ngun sala da bara da na bondringo. Bara kanya kel na da vera. Tu nungo ni rakanya ke bondona do. Okay. Ni tu stali bina boleh lakukan, tu setelah bina boleh lakukan saya sandung bita. Tu setelah saya sandung bita. Tu bata non rutu tu emosi na profit dapat kiri. Kena kah bola semua di. Mo saya na boleh lakukan. Sana kah batarana kalau mereka kah borna apa. Karena buan rekor buka menggo mana natui. Zabar nak kamu ira. Kanya keder na kanroka, kanya keder na kanroka. Engkau rasa kamu tu bidai engkau. Rasa kamu tu bidai? Untuk tu kumia. Rasa kamu kita engkau be icipita. Nomong na, ngewili kana. Boleh Aisyah nak kena wasi. Rusang bulu kadiwa, tolusang bulu. Ikono wili kana icipita wasi icipita was tu bakabida. Icipita was tu bakatini. Tini na wasi ke icipita. Okay. Igor di tangan apa ni mata kau ya bida. Tini the 10 kingdoms. Kau yang mata taki buru-bura enanguna ya. So icipita, kau yang mata kar dikit seran. Osea. Aku apa kar tiki bura-bura. Mampu tu samuri rawa Icipita bata kar tiki bura-bura. O bura-bura ena bata ucu singo na ena wastel babida. Tini. Na batunggo oko ya lutu bona daba kwa ya. Oko lutu ba na tini. Na ba ni matakau saribei. Matakini apa ni matakau serah. Ngo ya bata kar tangan matin tu nakalo. Ko ya nasiang ni apa? Ko nasiang ni bakar rusai rawa. Kembali ena rusa na tini. Torre ti ko ya na apa? Ena bata ucu ni apa? Ni ngona. Ye indone tu na da kabara nortu na bonde. Rabar tu na da kabar tu. Orto na kanye ke bandor tu na kanroka. Orto na kanye ke bandor tu na kanroka. Tu sa wili kan go mebidei. Mosese na boli la koyani ndo watu tangi ko kiko dei. Emosi na boli emosi kena wasi bitu. Tu sa tanga mebi emosi ngona sati kana tikina na bondre. Sa re emosi nirtu lebi de tinga na kau check up sa botiko. Itu sa lelelinga. Ngai be butu ni kina kalau. Bisa le boli emosi. Ngai be butu ni kina naka, ngai be butu ni kina kalau. Ngai tun bango na tikina ebida. Ena tikina tolu. Kena babiti ruo tolu. Kembali ena siangani daba. Ika bikin membala. Ena siangani lelai. Ena siangani lelai.
Ambong kita wuli tu ko membela na karu ni tes ni dei. Na karu ni tes ni aparama. Mata ino na tes aparama ngo. Ganga senruka. Nruka ko bina mata in test. Karu ni tes sange apa ko ya? Sange ganga ko ya na karu ni test. Na karu ni no na tes aparama ya da bayado. Tuni bi ko mesulia na ba? Lubiana. Ngaimbula ko siang. Iyo. Tuni ba ko ni da ba parama. Ngai sulia ko na ba? Ngai sulia ko na lubiana. Ya do na ulutang bimbi kito arda ba timena ba? Kito arda timena mbongya. Sulia ko na lubiana. Manya to kini bi lubiana me da ba? Nganga. Naka. Dotal na ulu tanga bakati ko antan to ngere ndapa. To ngere ni bital na tal tingin ay. Itu to mal tima nan to wuli. We kem do senge muri timai kita bio siti ko ngom memblatan na role Islam in Bible prophecy. Kela nindo sana via Mr. Chumi sana bonua bimbi ko tiga buti mikina se tiga buti mikina na matin tunggo na musloman. Okay. To sana sing lisu butale na buku ni ngona kelan sabo ngango tingkali miniti na buku ni wilu wal basing tampo. To sana toma na sarati no to buli membaleta na ikum-kum tomatango na musloman. Okay, ruana ka to sare domingo. Dona cara da caveira. Da caveira? Era carnia que debakan do na kanroka. To sa uli kama bi Moses na bolin la koyani. To sa uli kita na bolin dei. Emosi no era ikum-kumungo. Se na kawa isimeli. Se ora tiku mena natura ke se ora bato ke chungo marabondre era kanya ke nga era na kanroka. Toro dal mandin do na manjinjina. Chopene ke na wasi tul sum kadiwa. Chopene ke na wasi bida. Chopene ke na wasi tul sum kadiwa. Chopen kena wasi terus muka dia kira mana wili kemana kena bapit bakapiti 3 na 5 meda bana 3 na 8 kena bakapiti 3 na 5 pa muri mana volta balangi 3 na 5 meda bana 3 na 8 rua tolu ada mana kya kode isa apa kode isa bakatalana asa kila na asa kila na bosong na asa kila baka biwa kanta kina rutua da roman tiki patiki na bosa baka ipiriu ko tigo beide baka tiki muni kina wasting ka ono tiki na tinka rua tamata apa kwa tamata kila roba biwa kanta ki patisar na bosa ngona asa kila kina tamata kila kembali ro indongan apa ndongan apa nana nu sendongan kini mbale runa bosa ruongo kembali ndona kai kila itanga kina orto na da orto Osa ambita mandala bosango. Wild yes. Ndola bitingo ribina bakasa matingo bina chopen kena wasitul sum kadiwa ena tigine bida ena tigine 5. Okay. Au kere mandona tig butale kena bakabiti rua tolu. Iyo. Bina valeu. Ono me ada bina tigine walu. Ada mandika to sare tu mai katu kila tu mai ni nona baila kona daba nona baila kona lekutu kembali na asa kila sena tamata kila na nona baila kona daba nona baila kona vikau sena nona baila kona lekutu to mana naka
sambe di irna leo bunga ena koro kasawele takana nona keila na wakadiri mamma akena vonu me kana bolikina na be umi vonu asangarana vondro kontro kedenga ena via garavi repeka na ilikoni se via siko ena lemu romani bai Mina ba lebu. Daba tingni baka sama tiya tungko sanggara ko na do daba. Na do ndro ka kedenga. Wambo ni tu sa ding homra na kena ba biwa kan tegir tigona bosa. Ngo na lanci ngona proof texting. Ngo ndona rule of interpretation ini. Ne William Mila. Proof texting. Na bosa kere. Erba biwe kan taki. Ni tu ba biwa kan taki na bosa ngo to sara ni daba. So ko muno pata mai ndona information sen ndona data membalati ko membalati na kawidi. Kawi simeli. Oira sudu mai enangona ni daba. Era sudu mai era enangoni tearing time. Kintu sampai taman lain ni. Na parallel lines tu sanggare dan tearing time na nonton ngol kintu na mbak daba. Rondol kan dua. Bikin tu sanggare turu minggu untuk tu beli tombo-tombo na baka na samaringa sama rutango. Era sudu mai era nangoni tearing time na kau ide ko ya. Kau isimeli sudu mi bidei. Sudu mi yaka kona karoni wachidei. Badan non rosa beta kabanga non rutubu baka mata na bos ni biala na bos ni biala ala kabana kalubira rosa betu bana bata mata. Non rutubu baka mata kembali righteousness by apa? By works. Merubando ni kena righteousness by works sudu ngamai kena na kawasing tudun me sudu mai. Okay. Orto sudu mai anangon ni dapa tu sare chiko. Anangon tearing time. Nangon tearing time bikin to nangon lutu kina dapa. Na tawa. Na rundulkan dua. To sare da sambudi le kana kalau sa form ta kana kalau na grass hoppers. To sang senta sana kembali birth. Na birth chiko na proses ni dapa. Nindon tamati sa nindon maram sambu ke chiko na proses nindon tumbu lagi chiko na dapa. Enalo mai kete dei. Mai kete tinana. Kongo sengai form takingo sengai daba sengai tigu form nangoni kembali na kartu da kabango nortu bambaliana daba ngo se baritaki se dambang na kintu tukuni yongo sengai develop kembali ngo se kali lai sar na kartu da kabango batango ortu sengai daba kinortu ortu sengai develop kembali nama kana kartu da kaba ena Tosok laki. Bos tekin donu serangaya. Ena tosok laki na kartu na daba. Kartu na dakawa. Tono gere di tingo beni voltam boy. Ngora da voltam ngi pama laut tanga bikin tu ni na tumbu laki na kartu na dakawa. Orto na kanya na ka saba kedenga. Orto na kanda kondo kedenga. Sebenarnya lande sarika oba muri amada ba subu manda ba malungo. Turbango non tumbu teki mo isi mele ko ambula bolinga lo mani bikau o ko endon tamatundu daba. Endon tamatundu bana. Nangona sa kale bukina o isimeli arkeda na ngone kede bina otia parama I tundaku bakakina Isaac na ngoni promise na lubeni promise arkeda na ngona sulibir na gift era bako kede bei era bako kede na east merel tumen east koya korabato kay tal tunga kindar ni kumkumungo wili kina isimeli bato the children of the children of the east o Isaac tundonga to kena ko na kanidi na kanita mana na yau ni taman kinto wili ketika bina emosi bat kina voli ni lakoyani nyorto bato kay tal ngarto me grass hoppers enangonongo sa tekbuki na later rain nangonongo sambudi na kinakalo na daba na grasshoppers koturi na kasana baru da kaba koya daba kata daba na kurni bakana no se chiko emosi nyorto kanya na daba korto kanya na don rokon kedenga tono gere na daba mbal ni don rokon kedenga orto Moses tal ngana volin la koya ni ndo bata kina kakaya musi la ko mena la dangi mena na tuidake na kawalu ni mateza mai chipita ko to mo ko na daba ko to mo ko na bonre ngai mai kanya ke la ko ni kina wasitini ngai mai kanya ke bando ko na kanroka kedenga o chipita e bata karkar tigi o chipita wasitu bakatini me baka takangan na daba kilikino biti o biche wasi babido biti pagatin ka ba yo chipita wasi babido ko ya pagatini nambatini e bani matakau tu sarat bat keltimia e bata karkar tigi na number 10 e bata karkar tigi bura
Bura-bura. So icipita e pata karakati. Bura-bura. Kembali lakumen na bondre bura-bura. Ko na be me kututan kita ngako na kanroka. Na kanroka. Ni tuba muriati ko. Na batin ko sa present truth tel tungango. Ibiti. Berarti ni sa bilu tik dalam cunga kina apa? Na bondre, say the children of the east. Zabar tu na taka cungo ibicur tu. Ortu na kanya kita ngartu na kanroka. Wa bosangan au cerah sang tangin tu na kabo bikin tu ibici. Kembali nortu taka cungo ibicur tu mortu na kanya kita na kanroka. Kanroka. Tu kuni bibal tabali meni labo. Bata ko ngor na kutu kita kwa. Na kaliling asau tu kena tuni bingau na. Pabi bina tuana kalau waru takakina no mumbula kinango na sana ngai me wo tiket kina bandu na kanroka Mereka ba kalau tumi be orto sa ambito minggo orto na wilderness orto sala ko minggo orto sala ko minggo orto na city sado do merda na ba Besau, orang tamat kalau korto design takara na prophetic message, orto murtu salah ko berto, orto murtu salah ko na wilderness, Betul tu apa wuli mana meja, ngertu salah ko menggolo bina city, tapi murtu meda ka bina city. Okay, sa kombe kaya na external apa, na external application, murtu me pana, Kalau makin nabo sa ang gusto mo, nakaya pa matalutang na po, na table disturbance, na disturb, na kena concordance, disturbance. Kaya mo nakarto nakabito ng ngorto di disturb. Not only the resources, the land as well. Of Fiji, nakakita mo orto tarake sa. Then to ito na kumalal to orto connected sa to na kanro rocket. Nawali. Nawali tol. Do sila cuma dua kasama, bata bambut ni song gelutung gue wili bola kiri tingmai. Ndala kau mista kira-kira do sila cuma dua kasama. Nawali bakasama ruaya na present truth ya na kasaya sertonga ni kuah. So se dumu anggarang ana bangara apa? So se dumu anggarang. Ngo mo sertonga bikin tunalo tinika bitu. Dumu anggarang na bangara apa? Untuk tu ready kita tu sapun fil tinggal apa sini. Amin. Kembali saya sertonga ibingo. Saya sertonga ngo ibiti. Saya sertonga ngo bena kawalu ni bonua. Na kawalu ni bonua saya ojo telanga ni apa? Ojo tangan ni bonua. Kembali next time of event sana baru apa? Sana baru yado. Kendo ko sanang tulong bali. Tu aku kuah. Sanang tulong bali. Tu tomonol tengah wele sabong anggo wana miti. Tomonol tengah wele. Okay, molu Stalin. Naka? Na wasiwatin. Ni ko talanda kila talani ko na won buru ko sa wasiwatin. Obi chewil chigo Australia. Pero obi bate bana bonua. Ndono bonua Afrika, kindono bonua o Israeli. Au se viva na mbak sawi tsara se wala makin na kani ni current affairs go sa wasi tu batin ni ko no buru. Obi chewil chigo Australia. Kenni. Naka. Kembali. Tu sara tin bol tambia. Ena bakti mun kena wasting kawan ni orto nyoko ya ena tigo kita ngana matan rana nono apa brother kita nga kembali ko na tigo besi itu to ko ya ako na tigo besi buru to ko na wasi tini ngo ako na tigo tini kina ko ya kembali ko tu sanga tu kini ni badal ka nyoko sat mutu tel to bi sambu tu tel to bi sa sanga wala ngani lew ni bono ti bi sa vili tig sa to bi sa vili tig to bi ya erna ngoni puli ni profesai erna sang ni apa erna sang kin roa erna sang kin dala na kango badona ka sabari takratu birna kalu ni semberin siapa semberin siapa semberni durina na matin tunggo wambo takin tunggo tu sa anda sentrado tiku main tu asabu gitu tiku main kamu say
Porque balik benar kau matara cikin nak keluar ke belas tajam penting nak keluar. Anda berapa gitu? Obe songan to na bakasam ngo. Semberin tu tina sesen ngo na bali na bakasama. Kintu sa wuli da bina mo sin na kalu sarang ada na kalu. Form tikira. Bat na kalu dondo nga ando da bakwa. O ko nga be mbuli. Sang talin do be mbuli. Kembali na kalu sarang ko form tikira ma in the beginning of the later growth of the later rain. To sarang chigini 9/11 sartu form tikina. Tore ni so min dital ngana kartu ta kapikina bala la kina dona twin tawa usara pati wa bi dona madaro sa chau cindor mun bala ngai bagi te usara patel ti more na kaya do ena ngono ngo na documentary ni twin towers kentore de kinto na twin towers ngo ko na tawa ni zaba ko ya trade tawa ni trade kembal na kaba kai labo na economy ni dona daba ndona matentu na kaba kai labo virtu na ngoni buli profesi ko satu na ranga ko virtu Osa baru bambalyango nakabakai labo. Osa bitaranga bikim do mondore ngani kenambal na apa? Na tawa bakai labo ngo ko nakabakai labo meri ka ubambo to ni moni tatik dal tunga ken nakabakai labo be. Buru tu doko. Osa bambalya bikim do ngo osa ngai gradual tan ken apa? Ana ken toso mondore ni kilawal raw mandanga ngoni buli profesai. Kento bina live sketches 4-1 vamata tak satu ngako ya vamata tak satu ngako kalau ni dapat apa ko ya kona kuria kona vale rongo me the buildings in New York atau sa antin tak satu ngaya ni sa do sa rin sa na kaya do sa kila sa ako la ko may na English ni bakit kailangan kinawasi bita bakit kailangan kinawasi tin kawalu kembali na sa history ngo bikin to na kailangan ko may na English ni bakit kailangan kinawasi tin kawalu tigina endua medaba na tigina daba medaba na tigina tol ngo sa history kembali tolo bini kata matukila na sabi na kata kana English ni bakit kailangan kinawasi tin kawalu tigina endua medaba na tigina tol nakalo na ngay tuna bi ko na bitumbir nyal tambo la ko le buli de bal le wilika more no sadda mo kila sa history sa uchi ngobi nambaki ha uchi lango chinka bitu nambaki yo kinto sa chugi bingo kinto sa chugi no mo na bola ka seranga bi na question makotongo ngay bikin tabakin kon tamat ni kalau satu lo ko nambaki mingo rondol go bibida rondol tin ka diwa Koya ko dana libuli tigo na yabo. Yo. Pambotin na kalu sana tibunu ka binakata ko mesal tumbiri kintu bali lay kintu ke. Yana sini kwa. Kerubitalo chiki ndona brada ikana matani ko tunsu ko. Kerubitalo ta chuna libuni ka ni message tubina Islam ngar ni na turkin tutun don sing tutong ni kwa. Sa ni ka chime mitu kata tanga me bali tanga ko na important police. Na nortu role ngartu yana ngona sanga tu sa ambulo tikinungo. Dona kata mo sian sember tu mastali nikua wakento tu sabe ada tu kinto nikua tu sabe evangelize ko kinto lo tu ni kapitulo subaru mai nikua dama sa ka bato ko sa ka lo tu ko evangelize yo ko ya sang ni sudo ko ya nangono daba tedi ko ya sang ni sudo ko ya nangono ngo ni mutiga o le sudo nangono ngo ortu na kawa isi o isi mele sudo na ngonongo kembali na kawa na ngonongo ortu na dapat chinortu ortu na evangelize ortu na kawa ortu na righteousness ba daba works koya ortu na dapat chinortu na bida ba bida ka mate i mertu rin convert ki burubura me daba to turn Mohammedan me musulman ni burubur tu doko yo da dapat chinortu na nortu rolia be ko bat ki on na kawa ya aisa ke ndo dum dapat kindaru Warau takin dor nyindor apa? Nerumbula. Yo ni ko sartu kadi bagi na kau ni simel itu sambu be kadi bagi tangan kau ini. Kau isaki. Kembali tu sasangan itu banan donu chicken to na itu butuwa itu banan tu naka na itu butuwa itu banan tu nakalu. Nangon nortu kadi bagi orto na non tu tuan be kau ni kaya. Nangon nortu babara orto na daba. Orto na tadina. Berarti ni nawa turun ke buli dan sing tamu ni ko na ito mangko na sing lem ni ko na wa chingang ko na norto itaber to na focus ke sana la ko bidi sana la ko bi isaki kembali orto ka butukan norto role ba tutua ibitingo maten tu bonua ke de sana bi pati ke de bonua ko tingo sana bi pati ke tingo concentrate chinga bidi be ko ya ana buna tu sem beauty pati ke kento Iyo na itu ni kalau mereka ni
concentrate ka man do buru-buru bi ko ya enang kita nang ikut mai buru-buru enang ikut mai buru-buru na unity terus itu ni kalau kembali ram fokus ke bi ko ya nang indo bat ke buru-buru mera unite against him ngono sara unite tu kina pati sanang ngonggo raki Aisyah kita nunggu bulan itu nunggu, enai itu menentu bulan singlem ni kuai, dah terlalu menentu mas. Kita siapa bini nak balik bikin ni tu kalau, enai numni tu nondonu, enai numni lewan nondonu, enai buku kita. Kita kila turang ke buka kita siang ni barra tapi kemini ni tumbula siang ni dona kan kita rawata danga ni tu itini kita sabab ni bina kan itu kalau na nanu muni loma muni na buki kita bandun dua begitu ya bandun itini binaka kita nanu muyar tu turang na lubi kita nanu bale ni tumbula ni tu kalau karena ngone no ni sulia mi kita ni tu tolong ni bita melingi kita turang ni sa bahkan ini tak ada link kita na tumbiri rata kita turang amera yang bikin ni kita kira ni tu kalau kita pakai siang akem ni turang siang ni dona kaki turawata kita bawa ni bina kembali turang ada nomuni bi tumbiri kena nomuni lewan tundu na buki kita yang tundua kena nomuni kata mana turang ada lomai kita merabi kita bawa tu do tapi kita wil kita nomuni litu kita kena na bitumbir ni lo muni na tambu kena ni tumbul pakai nunto sara sian kitu multa ber ni tulen bu vale ra sian ni tiko rango wikitu no tiko ngo da bi bono taler na tiko kina ni tu turang kitu no numir tal tinga na masu liuti kira turang apa ndo pati kima mena no muni loloma pandi tan loloma kima mi turang mi kim na kita bun loloma kima mi kim talira bi kim ni kata kabatu na loloma ni cisu ni sor ke bambola amen